Fis-sit ta' kostruzzjoni li qed jagħmel il-Gvern fis-Siġġiwi qed jidhru banners partiggjani tal-Partit Laburista tal-Aqwa Zmien. Dawn ir-ritratti li batunna r-residenti Siġġiwin u li juru banners tal-Partit Laburista fis-sit. Ir-residenti qalulna li jinsabu ferm diżappuntati bl-aġir arroganti tal-Gvern l-aktar tas-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes. Galdes huwa deputat elett mis-Siġġiwi iżda rrifjuta li jintaqa' mar-residenti biex jisma' tħassib tagħhom dwar dan l-iżvilupp esseġerat li mistenni jkabbar l-isfidi ta' parkeġġ u traffiku f'din iż-żona ċentrali tas-Siġġiwi. Mhux biss irrifjuta li jiltaqgħu jisma' lir-residenti, imma issa Rodrik Galdes qed jippermetti li fis-sit jitħallew banners tal-Partit Laburista. U dan fl-istess waqt li bejn l-Erbgħa u l-Ħamis trakkijiet għalqu parti mir-roundabout fit-triq Nikol Zammit b'inkonvenjent kbira residenti u ġenituri li rridu jwasslu l-tfal l-iskola bis-swit. Xi wħud ikkummentaw fuq Facebook li t-trakkijiet ħolqu kejos fiż-żona bis-Sindku tas-Siġġiwi Alessia Bsajla Zammit tinforma lir-residenti li t-trakkijiet neħħew hekk kif ma kinux intalbu permessi mill-Kunsill Lokali biex jalqu triq u jagħmlu x-xogħlijiet minn ġo fiha.